Nabon chawin pakai Jesu Krista minin kazanaw salam kahin pebin hi. Tuni huhin Good Friday ahi to thonin Good Friday message ana ki holim diu hintin tuni khua ithupi wa na man cha ding win Nazareth Jesu na landing ham ai lo le Barabbas Jesu Joh nalhen ham ti thupi mangcha in anakyo le mohitin Matthew bung somni le sagi chang som le changgu ma kona chang somni le gup sunga chu ina pan satwa Bible buthing ina sim do di hi Matthew sunga hi ina kyo lim dio hintin kitip na tha langa ina mo thei dio hintin Matthew bung somni le bung sagi chang som le gu ma ko na chu ina vet dio hintin hi chilai ta hi ivet na la hin Jesu Krista chung thu kitan lai ta hen Bible chang hi ga sim do lew hen Matthew bung somni le sagi chang som le gu hi chi per hin so chang min sita Jesu Barabbas khat akihene mipi hung ki khop panin pilan in azauwa Jesu Barabbas kalhado pe diu ha Messiah kiti Jesu yo kalhado pe diu ham tin adong in hi izena miti le juda lam kaiten thangsit suma Jesu api do chu het a hi thutan namuna pilat ato pe azinun thu a hin thonin Timona be hi chipa chu limsa hi in ama ji hin tunin kamangin kathogim le zinge ati ahin thimpulin hole upaten Jesu asu manga Barabbas Joh alhana din mipi atil sivin ange sa tawin hi gamwai pupan mipi adongin hiteni ka hoizo kalha do piding na deyom ati nahi mipin Barabbas ati bin hi pilarin aile Messiah kiti Jesu ibakaloding hitam ati mipin thing pela hian betan tin asam vinai pilanin ipisu sit anayam tin adong inai mi hola au he jingwin up ati jon ol heu hlewin apeng jingwin thing pela hian be in tin asamunai athil bol phat chomlo boina asuzo amu phat in pilarin tui alan mipi ang sunga khut asilin hejipa thina chungcha mona popo nge nahon kivet tawin ati mipi na don budun hejipa thisan phuchu ke hola katu ka cha teu chunga chunante ati binahi pilanin Barabbas alhadopin Jesu wangchu azemin thingpela het be din apido ta na hi laina umta is hi Bible sung isim da o pathenin pathe ebo pit chi taw hen Hichilaya Nazareth Jesu le Barabbas Jesu ti athupi kan man hi ina gel lamdang mai thi wahi ahin isei nom penu chu Nazareth Jesu hi e hozo si hu hing na dia ahin ho hin phalpa chu hin Barabbas Jesu ge de pai michon si phu ki sei nai Good Friday ni ho hin Jesu ni au me nai khatchu Nazareth Jesu hin khatchu Barabbas Jesu ahi amani hi Versana a kahin pi mai thohin ina boilo di ohi hichi phalaya chu Jesu kiti mindang omjong le Jesu to dingkhom hi Jesu Barabbas bohi anahi nei Rome soldier in Israel te culture kursi le Israel mi songkola ki hen hola a khat alha do pi ji anahin hija chu tu ni azong hi piladin abol theisuna Israel mi songkul tang ho chu hlado pi ding anaguri hijas mi pi masanga chu Nazareth Jesu le mi chon si Jesu Barabbas chu adin khomsa hiteni ka hoizo kal ha do pi diu ham hoizo na de yum ti ai mi pi na to ai ti Matthew bung som ni le sagya che sim do ai hiji sunga akimu the nei pilarin Nazareth Jesu le Barabbas Jesu koizo hla do ding am tia Israel mipi te agren sa bangin hin khwa hin kasopite ho phar khat le then ka te ding a hong do zin hoi chi pen ki heng ding ap tia ilung don phat om jine
chule hin khu hi lampi khat izui le lam ka som ke to a hoi che lang pen ka zu dingam ti a hi hen ka ding hemo he lai kom jong atam ji ni hi lo ham na ichi hen to ni khun to ni pha na hin me chon si Barabbas Nazareth Jesu chule thing bel chunga Jesu na agi khet be pi mi ni le adang dang ho ku na chom cha tun khai na kholim di o hin point li to bang pan sa hi pathin tho chom chai jong le inakilam kai diu hin tin pathin thu ngai che ding in tim na ikene bin he point khat na isei do nom chu Jesu min ji do la hi chule ani na epiza hi Jesu to vet ka dia gu cha mi chom Barabbas chu kidin sa khel a hi dem chole athum na point I say no macho Jesu zit leveya cross a ki khan be te ni ai alina nangin koizo na hla do em nang la ke yin koizo I hlan ding ham ti hi ai I chang point li pan sa ai tu ni khwai na kholi mu hiten ama sa khat nai sei do no macho Jesu min ji do he ga bia huten he chi chung chang ho lam kai khanin Jesu ki ti hi mi hi min a hi pon pathin min zo a hi tia sei loi jong anu men hi Luk bung khat chang som le chang thum sun ivet le van delin Mary koma ahung peng ding now sen chu Jesu na sa ding a hi anati pi su min loading chu Jesu ki ti hi min tha hi pon min thing jong a hi pon Israel te hang pi min ai bovin hi Jesu hi great pawa chu isos ain ai lawale Hebrew pawa chu Joshua ki ti Kuki nam sunga hi kuki Bible mangzo sin Jesu akimangin adang ho hin isu amanda novin akihan hi epichui ta jongle Jesu kiti hi min akodan za chom chi nei nawin te jongle akodo dan hi hu hingpu ti nai min ama pa was ki nei so ke hi chu isu aboi di point aile he chi chung changa Jesu hi alowale pathin min ham Jesu Christai pathin min ham la mihim min ham ti koisan do ga aveleu hen Jesu min hi Joseph le Mary in amani dei ta min agi sa lhon jong hilo he ka so pite ho tuni khon kan nu le kapa alwala kapu chun el golen lun golen tia he min ngei ta e siam hoi chu e banga e ho banga Jesu Christa chu Mary la Joseph chun min na ki sa apute apate hoi ana sim jong hedi loi pathin hin sol gabil vantil Mary hinga kila nagaya chapa khat na hinding amin Jesu na sa ading a hi ati sa lopi na patin changhen lang lu bung khat chang som thum la khat langa ki mus abana Matthew bung khat chang som ni la khat vet na la hen pakaya kon vantilen Joseph jamanga akimusa amin Jesu na sa ading a hi ati na ki mokit Hezechun Jesu ki timin hi vana kun hung ki sol pakai vantil thu sa hi zin mihimin hi pon pathin min hi tiding hi di heading armeni illa Jesu ki timin hi van mi te min hi pon mihimin hi bove mihim la azong ziu te ti chu Israel te min hi bove ti isu min lo de o aile ipizan Nazareth Jesu ki ti kho ham ti hi ngai dan hong po do kine Azizun min ngay min pakhat ahi si achun. Enti tisun New Testament khangin, Jews te hang pi min khat anahin. Hezizun enti khanghin Bible a, Jesu min pabe pi zong aki min pain. Hezi achu Jesu hi amin kiba pi, Jesu dang hoto. Aki hai mat lau na dinga Nazareth Jesu. Nazareth a chiang pa ati khel oi. Versanan ke hi kamin el golen lun golen hicho hin la hi chimin hi ku ki te hang pi min common name a hi za chun kamin ki ba pi atama atam ding chu hi chi chun e ha khalo ho chun ka phung min le ka khumin to ne hin hol thalo wale nei hol do zo lo diu chu hin la lun golen el golen ki ti chu ku ki ho la ti lo nam dang la imu ki ta lo diu chu kamin hin kuki ka hi ai phun do chu edison pathen chapa Jesu akisa hin mem in ahung ping mo mong nai aphung min jong juda hin amin jong juda te min momo hi ti phot chi nai bo chu
he chu Jesu Christa min jidol apoin khat na ga ve theo hin tin ani na hin ipiza Jesu to vet ka dinga gu cha mi chom Barabbas ki din sa khel khel hi dem thutan namuna he chu chong ichang chai ga ve lew han songkul tang hola hi mi pha tha do dinga lom ta zo te ding ai hin la pilat hin mi pen Jesu alhen zo te na diwa mi chon si pen le khang bilo pen Barabbas to chon nalhen ka sa ai zo ichi pilat in Jesu tha do te agu na lampi anation last means ti zong scholar themon asai ben aji chu Barabbas rom solkal dawa pang thing noi lam kai khat ki ti so ma bung som langa lang evet na lai koi man amu nom lo be mi khat tu lai ta hen ke sei le manipul ku ki te dia aram bai tiangol te chol lam kai korongan ba imuda be se jiwa vo pi min sa pau to khon te ka thei dom jong hi chu amai ami te dang ke papi ta hi jong le e ho dia muda ta hi ja chu to ai te ka na example ega man thu hin Barabbas wang hi kuima dia phalo hel mi phalo chung nu a hi ki ti chu hija chu Israel mi songkol tang hola a thilpha him bol khalo pa le thilsi him bol khalo pa Nazareth Jesu ki din hom sa le mi pi chun thilsi him bol khalo Jesu jol ha do din hin ngei to nawin te hin tv te ti pilat lunggel in la thil ki dang ta le timul ki tho ta chu Palm Sunday ni a Jesu lo pita Jerusalem aluna hosana pakaya mina hong pa ti a kambem be ma sam ho chun Barabbas zo neil ha do piun tin asam ta ni he chun pelan in asai kin in ahile Messiah ki ti Jesu ibaka loading hitam ati su mi pin thing pela khen be on tin asam vini Jesu chu thilsi him bol lo a hi ji chun pila hi anake phalam the jing ni ahu do zo lo pa chan he chi pa thina chung changa mona poponge nang hon kivet tawin atita ne he chun a ho che asam ki ron he chi pa ti san pu ju ke hola ka tu ka cha te chung achu tan te atike vini he chi chon sit khuna chon sit li zo akibol be o akibol do be o a hi ni ju da te hin hoi ta ge la len Besan an tu chanin jong thilsi chon sit bol jau sin chon sit khunan chon sit lin jo che akibol do nom jivin it is a example anga ga sei lo han Israel te vanuya anake tha chimi di cha anahi vene vanoi galin ni na World War II ajan Germany Nazi te lamkai Hitler jan million 6 valjen hi ana that do evin pathim nan namhen sat a hi siwa mang tha lo mai danin akilam vene amoi tun jong gal nei lovin om pove tu lai tan jong Iran le nasa ta dang dong ta akido jing la hekit e he chu Barabbas le Jesu Christa kidin sa khel chung cha iga ta lawen athum na poina lut of them Jesu zit le ya cross chunga ke hen be den chu ngai to ke ute Jesu Christa veilama ke hen be pa hi Bible in amin hi ana sei point ain la juda te chon dan bun Festus a hi tin a sei amin chu amai chon sit ja cross a ke hen be hi na bana chon sit jong a thi pi den tan apot chena cho hi le cross chunga hi tin na sei ni pathin sa pa nei le nang jong ki hu hing en lang get ni jong nei hu hing thonin anati so chon sit git lo na ji hi jong le aham phat na chu hin ho ki chai ding kon last minute na apakai to cross chunga aki su tu kha lon choi e chi phat lam chang pi chu chon sit ki sop thing na hi chi phana chu anamang chalovin pakai tai tom na anamang chana lai se nen chon sit thi pi den na phanin leisi in ko ana chai ni aile alang khana pakai Jesu zitlama ki het be pa hi Bible in amin anaki sei pon he jong le chon dan bu dung zuya cha amin hen this mas akite ni ama jong chon se gi lo na ji a cross pakai to ki het be tha mi kha ahin ahin veilama ki khan be pa ti chu amin Festus ki te pa chon he je Festus to chon akiba lo na hi ama alam dang na ta hi chon se ja ki khan be he jing jong le a loi pan pakai atai tom cha na phoi ni ei nangin pakai jing jong nagin lo hitam ei ni hi le athi dinga lom hin ama in chon se na ima nei po ena ti ni am phat na len ta chu this masin chon si thi pi dan lovin pakai nagam na thun ting nei sumil in
tin pakai su ahu hing po alyang pa anaki sa ni lo pi na zo si pakai chang hen lang pakai jin adon pa na chu ange na lom lomena tu ni an nang ma to gam lo pia ding a hi ati chu ai le iti ka chu Jesu zit lama ki hian be pa chun alung ana hei man hitam mihim kharin alung hei na ding in pha so ta angai poiti imu the chu lo pi na zo si pathin chang ki en la ani nilhana a ho sit lon la ya chun Jesu a hong tawin hepa amo hi ngai damin hepa amo hi ngai damin izina mitil amahon ipi abolo hepo ve ti a hong thau pa chun heje taw na chun azit lama ki hian be pa lungthim chu a hin nong tan ahong thip tan ahong ki gel tan he chi ngai lu na puma taw na hin alung thim chun na satan a hin tong khatan hetman lo sunga chu alung anai a hitai ti hi mu the e ai la aveila ma pa wang chun cross punga mi pi ho Jesu ho so bang ba chun aman chun Jesu cha ho si jing na lain lung khel nom na e ma cha nei pon pathian hlen Krista chu na hile hung ki hu hingin lang ke ni jong nei hu hing thon tan tin eng hot nen Jesus anai anas ana ho sin na lai nei mim khani alung ata sa nga la hin farau banga lung ta ngen chang hi ve ti mo do thais ai le azil lama ki hian be pa this mas wangchun agol pa cha hin poem pathin jing jong na gin lo ham a hin ti ni Jesus chu pathin a hi na aga ta san jing the chu awang pale e chi pa hi alung a hi pha na chu hitabang hlagau mit mu theina chu a hin nei ei ni wang talen man ding dol mo hi e chon set man chu imu a hi atin a hi ta san na ke chin ta nei jin Jesu nagam na lun ting la nei hezing in tin ahong tawin athum sanga thupi ja pakai na pi chu tuni a gam do pya ke ma ta in phom ding hi a hin ti chuna chi jong cha ta san dal lo hel na ding in ta be a ka sei pi na hi ati na lai cha Jesu ga gel demo he chi mi chon si pa hing ding a lom he ta lo chu cross sunga ki hian be ai hi wangin hu him pu Jesu aga abel na hi aman paradise apui a hi ni paradise a mi thiang hola alu na chun kidang asan lom ding pathin mi te la ni khat zong ana khalo chu tun van mi thiang hola apang tai iti ki pa tan tem pathin lo pi na chang hen la lasim pa khanin pakai ang sung theng ta chun chi ma sa te chol tan te kidang sawin te chimun achun damun mei apel dano anati ne kidang mongin te e ho zong hi damuna got dinga kilom hi vin ngai lu na zala isi gam thinga chu ena lem de oi pathin ka so pe deu Varendablu verse bisun in his mercy he doesn't give me what I deserve in his grace he give me what I do not deserve tin mercy like grace ana hilchi ni hitin ga le do te hi chu aza ngai na zin ka chandinga lom chu e pipon angai lut na zin ka chandinga lom lo chu e pe adi mo mongena ichandinga lom chu thim mo chan na le damun mei ko hi ichandinga lom lo ngai lu na sia e piu chu ngai dam na acha hina le van khupi loading hi na hi ka so pe te hallelujah zonin pa ngai lu na thupi dan le pathin cha te e sa naw lo pi ta na phong do tan hi full zone bung thum chang khalang che na la hin gel la hin thupi dan imu do be che di oi sol cha porin efficient bung ni chang khana pana chang som sunga hu hing na thu a hil chi na hin he chi mercy la grace avel na mangin hi he chi thu chang hi he chin daw hen tu ni khan lungmun hle ding Jesus zit lama ki khen be pan he chi paradise a thun theina chu a chandinga lom tun sot thi na chu pakain angai dam tan a chandinga lom lo gama ana pui ato phat seiding ima lo zong le chon phat wang helova happy na achan chu ana hi nei he chi he chin deu chu polin adei dan ale khata wa na seijing ke ne Jesus hi chi chon si ke si pa gang ta angai dam jing ivet lehin khat pa zong ji hu hing no ma ding ai mi ni la lung hei nom lo khat anom hel hi chu
kui ma cham lo wa ki zui sa ngai lo pakai a hi za chu he jini khwa zong hi ki si lo pa lung hei lo pa a cham lo wa apui go te lo chu pathian hen a chan ding chula hema ma ding a hi Jesu Christ a ton so na mi talo ding me kong i ta long so sak kit na talo ding ton so na ta ding chu ventin alung thim iti na tam tem pathian jong hi chi hu hing pu chun a hin ve jing a hing na zu ding anga jing ni ka so pi ta to ni ko pathian hi mi chon si thina ki pa lo pathian hi chon pathe thina bo ki pas hi chi cross le a veila ma ki khen be pa banga hin e hola jong tam ta yung na lai ni hi cho chu ven pa kai lung thim anana lai ki pa na thu pa vel tam ta ngai jing ta he jong he tam le jing ta lung hei nom lo ho ven pa kai lung thim ana jing na chan na chon chan tu ni khuin ki hol phat kit angai ni hin khoi man luta hingal a ki chaina ding pha hello ngen cha hi ve ni cross sa ho hing po Jesu hong the chu khat dinga ho hing na a hi lai jin khat dinga thim mo na ding a hi be ni nangin na hin na ding le nitin na hin pi dinga pakai Jesu na kin he tam ti hi koi son ma umais ai lo la veila ma pa banga hi ta san nom lova na lai na hem ti koi son ma umais ka so pi te hon nang le ke jin mi chon si khangi lo chi hi chu chon pa khat jeng cha jang im po ve e chon sit now za le si thi na hi i to chi deu ti het sa festus Jesu Christa veila ma ki khen pa banga chon sit za thi ding i naw chunga chon sit thi pi den na lai ding i him ai lo le zilla ma ki khen pa this mas banga chon sit za thi ding hi jong leo hen chon sit na to thi tha lo wa hin khoi man diu ham hoi chi zo ai khen diu ham nang le ke dei len na thul hut na ki nga mai iki dei sa na wang chu chon sit za thi ding hi jong leo hen chon sit thi pi den mi hi lo diu hi aki dei sa le jing ni a chaina a poina se no ma chu nangin koi zo na len do ding ham Barabbas ana ha do wen Jesu na ha do po wena tu ni khon nangin nang le ken koi zo i ha do ding ham Pilan in Israel mi te chu koi zo kan ha do pi diwam ti na do Barabbas zo ati oi ato sim hezo sin Israel mi pi te ki oi lo bes hin la e ho zong pilat banga chon sin na him nei lo a hi hena sa san Nazareth Jesu khawa hen cha khia mi chon si a hi ti hena sa Barabbas zo fa do mi akitam ta ri he je jon tu ni hin Jesu ma ta in koi zo na tha do ding ham keile agilo pa diabol tia e do sing oi e ma chi ki holo te koi zo e hen cha khia wa koi zo e tha do di ham ti tu ni khoin ka so pi ta ki da koi zo e la do a koi zo e hen tu ham ti het na ding chun na hin khwa chu koi zo hin na to em koi zo hi chat lawan na mo sa em I tabang hin kho naman nang man na kherai nahin khwa pathin deiram sanga ado ma na bola zula sa kini namun nop chon namun pathin do ma ki bol namun ho a lungmong sira num thaya chola pathin deilo a hit hena sa lungmong sira na bol jing theile nahin khwa chu ho hing po Jesu Christa zo na hen cha khia agilo pa diabol zo na tha da agilo pa na hin khu zalem ta ano no bolna aman sai tai ti na su mi lo ding is as a polin kamihim ta saw ponung hi akem jing wangin kasung lamu hi ani anin atha che jing eti koren thot ni na bungli chang som la gu mana sei chu aje chu hin ko vai Jesu ni isei ma bangwa Barabbas Jesu le Nazareth Jesu vai hom dinga god saw mai ta salung ngai cha na dim na hi ale agilo pa Barabbas Jesu vai a hop ji a nalagaw hin khuding gela hin khumang na hi lawang Nazareth Jesu na hin kha vai a hop ti na su mel lo ding a chaina a isei no ma chu Jesu to cross a ki khen be te ni la zit langa pa chan pathin anagi sanin vela ma pan hu hi na jong anei pon hol di jong agong pon hi he ji sang chan Jesu chu tai tom na bol jan lai ni he ji chun hin kho in kho man da ni tha ve te kui zo el hen wa kui zo hi da la ham cross nga zit langa ki khen be pa le Jesu hi hen zo vem ei lo le vela ma cross a ki khen be pa le Barabbas Jesu zo el hen u vem ti tu ni khwa ki khol de ka so pite
tunin wang zit lama ki khen be pa this must le Nazareth Jesu Joh heng chi dit ikitim nom vin hallelujah na hin khu chu Nazareth Jesu vai a hop le na hun na ding mun chu hu hing pu Jesu ta san cha te to chen khom na dinga asim o ton sot van gam na zo ding a hi lo pi na zo si pathen chang het la ama wang Jesu Barabbas ti chu diabol ai lo le satan na vai hop sa le na hun na ding mun chu ton sot da mon me dil hidik a hi kada na lo me na hi cha chi ding ho cha tu idam pe phat inei pe hen tu ne khon e ma chi kholoten Jesu na hending ham satan na hending ham ti hi ta lang nom bin pathin thu tu ne fa isei naw hi chan join ten angai zo si pathin phat thena bo taw hen